dobar dan, pozdrav iz New Orleans, Day One, dobrodošli u novi serijal Louisiana and Texas 2024 by Barbie Hot Yard. Prva epizoda New Orleans, dakle imat ćemo 5 epizoda za svaki grad u kojem jesmo, New Orleans, Lafayette, Houston, Austin, Dallas. Putovali smo dugo, 3 leta, najzanimljivija stvar koja se dogodila je da nismo spavali, da smo nam izgubili prtljagu, to jest prtljagu bi trebalo doći. Gledali smo 3 puta ovog, kak se zove? Oppenheimera, da. 3 puta Oppenheimer, Minhen, Chicago, tam ste. Ono zbog čega smo ovdje i zbog čega snimamo ovaj vlog je naše putovanje hrana, tako da u prvi restoran danas Jimmy J. Smiju nam se samo ne znaš. Jimmy J. Jimmy gospođe koje nam se smiju. Jimmy J. Jimmy J. Prekrasno uređen place, sad ću malo pokazati zidove. Uglavnom, jelo naručili smo, za koji sekundi ću što smo naručili. Don't forget to tell a friend, come on down to Jimmy J. The funkiest cafe in Knowledge, baby. Can you tell us something interesting about this place? This place, Mardi Gras will be 14 years. 40 years. 14. 40 years. 14. Yes. Everything is original. The photos behind you are done by local artists that are here, that are from here. All of those photos. Yeah. And everything is original. Great. It is, yes. And made from scratch, baby. You can't go wrong. No microwaves over here in Jimmy J. Okay. Yeah. Wow. Nice. Thank you. Original is actually a garlic cream sauce dish that sits on a bed of potatoes. You have made it extra dirty, which added extra ingredients to it, and that would be crawfish tail, spinach, bacon, and jalapeno. This here is our shrimp po' boy. That is what New Orleans is famous for. The po' boy, and what makes that is the bread itself. It's soft inside, crispy outside. This here is the shrimp and grits. It has a garlic cream sauce as well, sauteed down with shrimps over a bed of grits, and it has the bacon bits on top, which gives it extra flavor and extra bite. And here is the infamous hangover po' boy that has a beef hot sauce patty on it, bacon egg, and it's one of those get over last night, get ready for the day. Yeah, thank you very much. You're so very welcome, my dear. Meni je ovo moje jelo bilo top, znači ono bogato, hrpa svega. Jako puno sastojaka i tamo kombinacija te kobasice. Ovo je jelo koje je sad moje. Da, znači ovo tu. Znači te ono kobasica i ovi račići, kozice, sad su već sve unutra. Jako dobro, jako bogato. Jalapeno si daju super ljutinu, baš je bilo ono jako dobro. Da, meni je sve okej, ali imao sam osjećaj da će sve biti puno više začinjeno. Znači ono, onak je, mislim jasno mi da zbog kozica dosta blago, ali ne znam, ono sandvič ovaj je bio onak baš ono, pohano se osjetilo, unutra rajčica i salata zelena i neka majoneza, a ono, da se toma slađen sandvič, ja onak nekako osjećaj da bi to trebalo biti puno onak, više bomba ustima. Da, ovo pet nove shrimp and grits. Total core, znači ta pologa reka kao griz, ili to sitno mljevena riža. Šta je već jako fora, isto umak koji to podigne sve zajedno, jako dobro, češnjaka dosta, ono, baš vino začinjeno gore, kaže da mu možda malo palo soli i općenito još malo začina, ali ono, okej. Ivan je isto hangover, malo jači od gorenog po-boja, ali da, po-boji nas nisu oduševili, ovo prvo, morat ćemo mi još negdje dati priliku, definitivno. Krećemo sa predjelima. Stigla nam je plata za vero 3 osobe. I za jako dobro. Uglavnom, predjela okej, pogotovo predjelo sa... Predjela bilo fakat onak, wow. Rakova klješta, noge. Predjelo top, ovaj kruh koji je bio masno, ništa posebno. Glavno je jelo plata, 4 vrste pohanih stvari, ribe. Som, rako čišćen, ono samo meso bez, to je bilo fora, i kozica, kaj sam, ne znam. Da, kozice, shrimps. Da, fora, ali ono, nije me oduševilo. Prilog batati po free. Ali ono, sve frigano, onak kao... Da, sve pohano i to ono.
Znači to je neki ono valjda lokalni place, cijena nije uopće jeftina, zapravo je skuplje nego ono kaj smo jeli ujutro. Ali mislim bolje je, da se razumijemo, bolje je bilo. A dobro, da, fakat je dobro. Dobro je, ali pohano opet. Idemo dalje, tražimo bolje, tražimo kriol, tražimo cajun. Evo, samo mali update današnjeg ručka. Dakle, žgaravica 74 od 75, podvigivanje 97 od 100 i hvala lijepa, pohanog smo se najeli za Ameriku. Gambo. Shrimp Creole. Evo nas, dragi Vlože, drugi dan počinjemo sa edukacijom, učimo jer mi smo željni znanja, to znate po tome koliko smo dugo jedan i drugi studirali. Stvarno volimo znanje. Dakle, donica bila fora. 5 metri. 2,5 sata, ovo je gambo, evo vidite ovo je gambo, evo ovo je sad džambalaja koju jedemo, ovo vidite džambalaja i ovo je bread pudding sa pralinama. Uglavnom bilo fora i idemo sad dalje po gradu, bilo super. Ako ste u New Orleansu, javite se. Mislim ne, odite na radionicu. I have a meatloaf with bacon and green beans and mashed potatoes. I have a lamb shank with green beans and mashed potatoes. A jambalaya with shrimp, sausage, and chicken. We have a shrimp remoulade salad with a bowl of gumbo and a cup of piss. Evo javljanje nakon drugog dana New Orleansa. Probali smo većinu hrane ovdje, cajun, kriol. Bili na kulinarskoj radionici. Sutra nas čeka susret sa našim dragim prijateljem, aligatorom. Tako je. Cilj je uloviti i podibiti tog aligatora, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Ako ništa drugo, bar da ga malo gricnemo. Ako ništa drugo, Davor će podibiti, neke sigurno. Tako je, Davor će podibiti, neće sigurno. Treći dan je krenuo, idemo jest! Evo nas, bili na doručku, jeli smo jaja. Gorane, kako je? A onda smo jeli hranu. Ja sam jeo jaja s kobasicom. Omlet s kobasicom. Ja sam jeo kriol shrimp omlet. Petra je jela neke takose, ali nije takos nego je taso. Taso omlet. Taso omlet i Ivana je jela Hem, šunka. Klasika. Znate one šahtove na podu koji znaju pokrivati ovakve stvari kao ovaj tu šaht? Nema ih svugdje, znači negdje samo rupa. Tako da morate paziti hodate. Evo ga, fun fact, hvala. Repa na grize. Da. Ne vraćamo se iz Luzijane bez dođite na radionicu Cajun vs. Creole kuhinje, imamo jedno iznenađenje za vas. Nećemo otkriti koje iznenađenje, ali imamo iznenađenje za vas. Dakle, usred parade, jer od nas dvoje uvijek ima takve parade. Uvijek vidimo takve parade. Tu će prolaziti sve, grad je živ, grad kuca i otvorimo vrata. Nismo se mislili javljati, pogotovo ne jer smo ovako bučeni, za ozbiljne teme, ali moramo reći da, evo, zadnji dan New Orleansa,
Našli smo, prvi dan barbecue-a, našli smo fakat dobar street food. Ima smoker, nije offset klasični jer ima dodira malo sa vatrom, ali ono, jako zgodan smoker, nutra rotirajuće rešetke. A nije ražanj? Znači, frajer dere nutra, brisket, rebarca, burgere, čak dimi. Znači, svaka čast. Lik je baš ono, pitmaster. Malo smo pričali s njime, uzeli smo načose sa komadićima brisketa, jer nismo sad nešto jako gladni, a htjeli smo probati malo i znači ono lodu načos, sir, jalapenos i umak, neki malo spicy. Gore vrh. Jedan meni kaj se Znači, sviđa, oni koriste onaj umak od sira, onaj... Da, to je baš ono topljeni, da. Ali to je američka fora, pa onda ajde. Ali eto ga, krenuli smo lagano s barbecue i možemo reći nakon ove ribe i svega dolaze nam teški dani. Evo ga, i završio je prvi dio puta New Orleans, 4 dana. Mi smo spakirali, izašli i idemo prema sljedećem odredištu, a taj dio, dakle Lafayette i ovaj cestovni put do i od njega bit će naravno u sljedećoj epizodi. Kratko samo, par dojmova. Što se tiče same hrane, sve je super što nije pohano. Dakle, gambo, džambalaja, top, super stvari. Općenito, začini, cajun krioli, odlično, super. Jako puno morskih ploda koji su se super svidjeli. Što se tiče street fooda, zadnji barbecue koji smo probali je bio jedini koji ono stvarno treba istaknuti. Iako nismo tu baš previše istraživali, više smo se koncentrirali na restorane. Radionica kulinarska, super. Brod, jučer ovaj izlet, stvarno jako dobro, mislim da smo iskoristili vrijeme, parada, definitivno zgodno. I još sam htio nešto reći, ne znam, možda ću dodati u sljedećoj epizodi.